Weh, dia lempang pakai mata anjing. Dia lu itu ke aing. Ipan dia rese sih kan aing. Dia nu rese ke aing ha. Ih atuh aing mah. Ribut-ribut aing. Ih sejelas mending mabur dia ditu. Oga aing mah ngecut. Gerak kadi itu lempang. Masalah dia naon anjing. Ih, ayo gerak kadi itu lempang. Kita ngurusan dia mabur aing. Gerak kadi itu dia lempang. Kejelas. Ya jalan normal. Eta jelema ayan panaon tali aing yo. Si Raru kemana digayanya? Jangan si amat, dia si Raru ah. Hiji acan si Raru. Kemana ya? Bukan ayah hiji malah. Kenaon dia? Adeuleuna aing keur naon? Kaduluan ku aing. Jangan naon dia? aing. Geus mending ngilu aing yuk dia daripada gawe bae dia neangan Cilaru. Kemana? Ngilu aing urang ulinan ayo urang main itu teh ya. Pasti tuh ya. Iya ayo budak senangguan di ditu ayo. Pada nangan si Raru bae aing lieur. Terus ayo tunda jing. Oh bisa ya. Ayo. Bawa bae. Anjir, liur. Lieur aing. Oh iya, iya. Udah kamarana anjing aing. Nyaho aing ieu boga gacendong jeung main gatre. Woi, dia kunaon nyelangap be? Mabuk tramadol deh nya. Iya, astagfirullah. Ya anak, terunya amat. Woi, aing mana angan di tadi kamarana yuk. Yuk keur main gatre. Ih, kek. Ari sih kunaon yuk. Yo. Kanan ya, ulah gitu kan. Terus ieu kumaha ieu? Geus boga gacon can dararia. Iya gacon ta dua tadi. Ih, bur gacon aing mana tadi? Puguh dia. Ih, di kantongan tadi ku aing. Kemana tak? Nyaho aing. Iya jeung yo. Nyalangap bae gunah itu si dieu lah. Mana bur teh gacon aing liur? Jangan gitu ya. Coba ka ditulan yuk. Gacon aing katinggalan meureun di ditu tadi. Ayo, kayak tangguannya di dieu. Plus nyalangap bae gang nu ayan. Wih, udah kemana anjing nyokot gacon ge kebal amat. Oh, nyaho aing yuk. Kebelah amat cokot gacon ge. Si nyalangap bae. Kayak man jukut di ge dia. Aduh, pusing aing. Gacon Naon eueuh. ya? Gacon aing eueuh teu kapanggih. Geus urang eta bela gabungkeun. Geranyeun barisan ayo. Ayo, Ya eta kunaon? Ayan meureun ih aing sieun. Ayo geranyeun barisan. aing Bur, nyeun garis ya. geranyeun garis. Gerak. Lain kitu salahan. Kumaha? Atuh jieun ieu lekongan yo neangan ganjel. Ganjel we, anak ganjel. Ya ini kan ganjelan ge nya. Ya, oke, tangguan. Ih, bur, siapa bur? Sudah terus. Jadi batur. Oh, jadi 7 garis. Oh. Ganjel gol. Ya. Gol. Op, timnya bae, jauh-jauh, Op. Siap. Are you ready to lose? Siap yo. Hei, jagaan yo. Gacon aing dia nepi ke ujung kulon yo. Gunakeun nya gacon aing yo. Angkeun nya. Siap. Kemana tak? Goblok sih kenceng amat. Mana tak gacon? Aing yo. Aduh, si eta. Kenceng amat kul. Oh, Aduh. Gendol teh eta. tuh. Dina ge. Empuk. Slow wes slow. Kuatnya kuat. Kuat siap. Kurang balas dia dah. Ayo siap. Tenang bur. Siap. Gol. Oh, belum tarang aing. Nyeri belah. Kenceng gol. Siap.
Alah dia. Jangan kali itu ke ujung kulon. Wih, pan kalinya. Pan aya di dinya sih. Ih, nanaonan Lain. Bacon aing yo. Aing ngeganggu bata. Lapar bebeja. Oke, Bor. Siap? Are you ready to lose? Kek. Yuk digantian. Kemana dia? Angki heula aing. Oh, geus ge. Tangguan noh. Oh. Gantian, ya, baturan aing kabur. Oh siap. Ih, kailan cak mitan aing ki aing. Iya, aing ya, geus. Buat aing. Mantap. Mantap. Woi. Dia cantik sunatan dia. Ih, dia goblok ngintip. Ih, aing kela. Dia itu lain jagaan. Non ngintip aing. Sunatan dia gede-gede. Gak ada budak. Aing can sundatan. Aing urang kali video. Saya ketinggalan itu. Woi, amat dari dia. Aing di ditu na ngantri. Kela ulah ka ucing gatri kurang. Nyantai heula. Capek aing. Hei, tadi. Aing boga omongin dia. Kita gede-gede. Itu di sunatan dia. Wih, dia isin. Gede-gede. Bebeja anjing ih aing mah. Iya tuh sunatannya tuh isin. Dah. Gede-gede dia. Sunatan isin dia. Woi, kunaon sih yo? Ah, kita gede tuh di sunatan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Anjir, dia kolot-kolotin sundatan dia beting dong. Aku si Rio dia. Ah, udah kuning dah. Di sunatan. Ay mata kabayang ay kanyut lagi muncul na niya. Kita sedep dia. Oh, dong iya dong kan. Dong bibir siya. Mas dia kunain dito ni sundatan. Boy. Kemari rumah yang itu menang siun yang di masalah itu kagehan ban. Iya. Mas coba ya, aja kung kainin siyo, ay boga babaturan bengkong. Oh, Murah iya, yang penting mati bere rokok. Gudang garam merah ge daikin sa tama. Di mana itu bengkong? Ay babaturan ay. Dapat lima sirio linyo. Ya. Ngeri tuh. Itu lah, di sana mati nyuri auh doang. Ayo ke. Angus sunatan nya. dia. Jangan teraing. Sunatan dia. Kayak isukan ko yang ditungguan ya. Di Oh. mah. Oh, Siap. ayo orang kita. Udah punya antisin bae. Siap, jatuh ke boy. Ayo mah aing balik. Rencana mewek bae tah aing saya lah. Mana dia? Balik aing. Dia balik mah. Ngapain? Salahan batur kok. Soalnya dulu cari kayu balik. Sukan orang sunatan ayo. Ayo. Dia tepuk kaisin dia ngisimpun aing ba. Iya jing bejaan bae. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Ayo aing simpian doang kayak di sundatan gara-gara dia dasar merek sundatan aing.